ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. барномаи имрӯзаро ба 26 солаги фаъолияти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мебахшем. Бинобар ин ба барномаи имрӯза мо меҳмононро даъват кардем ки касби онҳо пеш аз ҳама наҷотбахшӣ аст ва унвони мавзӯи имрӯзаи мо низ чунин аст: касби ман наҷотбахшӣ. Меҳмонони азиз, хушомадед. дар дасти ман гули сипос аст ва ман ин гулро мехоҳам ба шумоён кормандони ана ҳамин кумита ҳадя кунам ва чун анъана аз рӯи одат гулро ба бонувон ҳадя мекунем. Ин аз шумо, марҳамат. Мисли гул ҳамеша доимо шукуфон бошед, саломат бошед. Ташаккур аз шумо. Ва инак ман ҳоло таклиф мекунам, хуб таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Як навор дорем, мо қаблан омода намудем, онро ҳамро тамошо мекунем ки фаъолияти шумоёнро бори дигар бозгӯ мекунад ва ба тамошобини мо боз бори дигар маълумот медиҳад ки касби наҷотбахшӣ чӣ гуна касб аст. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. зимистони соли 2019 шоира Шамсиева байни тармаи бузург монда буд. Вай ҳангоми сафар ба шаҳри Душанбе дар Ағба 2 рӯз боз монд, зеро барфи баланд борида тарма фаромад ва роҳ маҳкам шуд. ин ҳодисаи фавқулодаи табииро шоира Шамсиева фаромӯш карда наметавонад. ӯ умед надошт ки саломат аз ҳамлаи тарма мебарояд, чунки давоми 2 рӯз байни кӯҳҳои баланди пур аз барф мондан хатари ҷиддӣ дошт. на эси гузашта мешуд, на ӯси гузашта мешуд, чунки мо бай ҳамон бол тармо монда будем. баъди огоҳӣ пайдо намудани дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд, наҷотдиҳандагон ба халос намудани шоира ва 2 дугонаи вай шитофтанд. онҳо барои зиндаву саломат мондани офатдидагон маводи хӯрока ва нӯшокиҳои гармро дастрас карданд. наҷотдиҳандагон мебоист шоираву ҳамроҳонашро аз тарма бароранд. онҳо 9 километр роҳро пиёда тай намуда ба роҳи мошингард баромаданд. мо худамон ҳамроҳон продукта набуд, ҳа хӯрда, пухта хӯрда шитим онҷа. соин баъд инҳо рафтан, чаппа мои громдан, ҳам дастгирия меҳо кардем, мо худоро шукр ҳамиқади ҷо раста омдем. корҳои асосии дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳандагони вилояти Суғд одатан ҳангоми фаромадани тарма ва садамаҳои нақлиётӣ бештар мешавад. абдумалик абдуҳамидов, командири дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳандагони кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании вилояти Суғд ҳангоми наҷоти одамон аз тарма худ зери хатари ҷиддӣ монда буд. мо раҳбанда будем, мо барф набуд, онҷо рафтем, барф бисёр буд. омадин тарма ба хайр гирифта шуд. мо 3 нафар мобайни худмои бастагӣ будем. мо 200 метр мегирад, поён мерад. ҳамаҷанда мо фикр кардем ки мо тамом мекунем, зери барф мемонем, зери тарма мемонем. насиби мо ҳамин будааст ки мане рӯи барф мондем, зинда саломат. ҳамин тарма рӯи барф мо 3 нафар мобайни адигирма худмои бастагӣ будем, ягонҷо гурехта наметонем. ҳамин барф канда шуда омаду, мо фақат рӯи ҳамин барф ки гиром рафт тамом 200 метр. 200 метр мо бушлати ғалс пӯштагӣ ва акадагӣ ҳамин хел рӯи барф ки гиром рафт ки охир ба рафта ҳамин барф ҳам ту ҷош баистод ки мо рӯи барф модем, таги барф нашудем. аз рӯи таҳлили командири наҷотдиҳандагони вилояти Суғд, тарма асосан аз километри 48 то 72 шоҳроҳи Хуҷанд, Душанбе, Чаноқ ба қайд гирифта мешавад ва ин ҳолат ҳамасола рух медиҳад. дар вилояти Суғд 32 нафар наҷотдиҳандагони махсус амал мекунанд ки онҳо фаъолияти худро дар шаҳри Хуҷанд ва водии Зарафшон ба роҳ мондаанд. аз сабаби боридани бисёри барф тарма мефурад, раҳо ҳус мешавад, мардумон дунёи галереяи вао мемонанд. аз тарафи Душанбе баромадан душвортар мешавад. барои наҷоти одамон рафтан аввалин дараҷа ҳаракат мекунем ки хӯроки аввалин дараҷа барои ҳамон одамое ки 1 сутка 2 сутка ҷош омдагида ҳамонҷо мондагӣ буда мегузаронем. як дуюмаш ин ки ра нест. ра мо худамо пиёда гузашта мерем. як дуюмаш ин ки аҳлои техники бехатари гӯем, агар сабаби хатари тарма фаромданаш эҳтимол дорад, чунки дар вақти ҳамонҷо мерем вазифаи ҷонӣ мо мисол мо наҷот додан дако фаъолият кардем дако, аммо яке гуфта намешавад тарма фуродага мо мисол гирон рафтанаш мумкин. ҳадафҳои асосии наҷотдиҳандагон ин аввалаш пешгирӣ кардан ва бартараф кардани ҳодисаҳои фавқулоддаи рухдода, ҳам ҳолати техногенӣ, ҳам ҳолати
табиӣ. дар шароити имрӯза яке аз вазифаҳои асосии гурӯҳи махсуси дастаи зудамалӣ шаҳри Хуҷанд ин анҷом додани корҳои безараргардонӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои осебпазир мебошад. ин гурӯҳ охири моҳи апрел дар назди кумита таъсис ёфт ва ҳамарӯза 2 маротиба тариқи гипохлорид калсий дезинфексия мекунанд то аз COVID-19 пешгирӣ намоянд. 17 август ба таъсис ёфтани кумитаи ҳолатҳои фавқулода 26 соли пур шуд. давоми ин солҳо ҳар гуна ҳолатҳои фавқулодаву ҳодисаҳои табиӣ рух додааст ва ҳамешагӣ кормандони кумита дар ҳолати омодабош қарор доранд, зеро касбашон наҷотдиҳанда аст ва ба ин интихоби худ онҳо содиқанд. ин кори шуморо аз шумо беҳтар боз ба фикрам дигар касе шояд намедонад ва танҳо ҳаминаш маълум аст ки ин хизмати беминнат аст ва касбе ки интихоб кардед. ман пеш аз ҳама мехостам бо собиқадори ҳамин соҳа суҳбат хуб оғоз шавад. касбе ки интихоб кардед бисёр як касби намедонам шояд аҷоиб ҳам ҳаст. шумо бо одамон бо мардум на дар рӯзи шодиву хурсанде балки дар рӯзи як шояд ғамгинӣ, маъюсӣ, ҳолатҳои фавқулода ва ҳолатҳои нохуш бо мардум рӯбарӯ мешавед ва ҳамешагӣ ҳар нафаре ки хуб наҷот мебахшед ба мисли ҳамин шоира Шамсиева қаҳрамони гузориши мо аз фаъолияти шумоён миннатдорӣ баён мекунанд, хурсанду қаноатбахш мешаванд, қаноатманд мешаванд. биёед рӯи рост кушоду равшан гап мезанем. марҳамат. ман барои ҳамин ифтихор мекунам ки касби мо на фақат наҷотбахшӣ як одама рафта аз даруни як барф, як даруни сел, як даруни офат халос кардан, балки бояд ба касби мо барои муваффақ шудан одам якум психолог шуданаш дар кор. ҳар як офатзада ба психолог муҳтоҷад. мо духтур психолога, табиб психолога ҳар ҷо бурда офатзада ё як каси маъюба як ҷое қарор дорад ки унҷо одам бурда намешавад. вале ҳамон ҳар як наҷотдиҳанда бояд психолог шавад ва ҳамин тавр ҳам ҳаст. рафта аввал якум вая дилбардорӣ карданам дар кор ки вая хонаша гирифта мерад. хонаша тамоми ҳаётеш ки 20 сол 25 сол як хона сохтагӣ мегирад мерад, бехона ҷо мемонад. вай мо бояд аввал психолог шуда дастгирӣ кунем, вай дилбардорӣ кунем ки вай роҳ афтода нашавад. бисёр хуб. анакун ҳамешагӣ онҳо аз ҳамин шумо қаноатманд мешаванд аз фаъолияти шумоён? хурсанд мардум вақте ки офат задааст, вақти рафта якум ҳолат барои дастгирӣ кардан бисёр вақт баъзе қаноатбахш мешаванд. қаноатбахш баъд аз корбарӣ карда кор бурдан баъд ба худаш мебиёяд, мебинад ки ҳақиқатан чӣ меша, қаноатбахш мешавад. ҳолатҳое ба фикрам шуданд ки шояд давоми мо садҳо нафарро ҳам наҷот дода бошед. ин гуна шояд ҳолатҳо ҳам буд дар мисоли фаромадани тарма ё ин ки сел ҳам инҷо дидем. ва боз бештар дар кадом ҳолатҳо шумо бо мардум наздик ҳастед, онҳоро ҳолатҳои масалан ҳодисаҳои табииро ё ҳолатҳои фавқулодаро пешгирӣ мекунед? боз чӣ гуна ҳодисаҳо рух додааст дар давоми фаъолияти 26-солинаи кории шумо? дар давоми 26 соли истиқлолият ин буд ҳамин хел вақтое ки аз норасои ягон техникои вай надоштем, мо техникаву таҷҳизотҳои наҷотдиҳӣ надоштем ва омада ҳозир бошад бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бо техникаву таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва инчунин ҳодисаҳое мешуданд ки бисёртар ғарқшавӣ. барои ғарқ нашудан пешакӣ мо бо мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузарондем ва бо воситаи ахбори умум бисёртар. аслан гирем ин пешгирӣ ва пешгӯии ҳолатҳои фавқулода дар якҷоягӣ бо кормандон ва бо воситаи ахбори умум мебошад. албатта ҳар як касбу кор мушкилиҳои худро дорад, бахусус касбе ки шумо интихоб кардеду мо наҷотбахшӣ, касби наҷотбахшӣ гуфта истодаем. боз як дар баробари мушкилӣ як хавфу хатари худро ҳам дорад. дуруст? хуб барои чӣ ҳамин касбро интихоб кардед шумо? марҳамат. инҷо баландгӯяк аст назди шумо? фикри худро гӯед.
سال 1997 به خدمت حربی آمدم در استاد حالتهای فوق‌العاده مدافع گراژدنی 2 سال من خدمت کردم. حاضر ریاست پیشتر استاد حالتهای فوق‌العاده بود. 2 سال در اینجا من خدمت حربی سرباز خدمت کردم. وقتی که دیدم که اینجا نجات دهندگان چه فعالیت میکنند، چه کار میکنند، کار همونایی دیدم، من قبول کردم که آینده منم حرکت کنم نجات دهنده شوم. از سال 2000 سال این جانب نجات دهنده شده فعالیت کرده. و یگان خوف و خطر به شما تهدید نمیکند؟ حاضرش نه. باشد، بسیار خوب. باز کدام حالت‌های عجایب رو اثر گذراندید یا غیر عادی رو اثر گذراندید؟ حادثه‌هایی که مثلا دوام همین فعالیت کاری شما رخ داده است به ما نقل کرده میتوانید؟ البته باز کی‌ها رو در کدام حالت شما نجات بخشیدید؟ نجات دادید؟ بسیاری فعالیتی ما خیلی که رپالکانی گفتم، همین یکمش مثال آمدنی ترمه باشد، اگر دومش غرق شوی، چون که ولایت سوخت منبع جای آب بسیار است. مثال میگیریم من سیردایرو و بمباری قایرو خونباری تاجیک، همین موضوعی که بچهای ما نوبرداری نه در وقتی موسمی بازی نوبرداری میکنند. وقتی که ما جوان بودیم نو کار در آمده بودیم، ما کورس‌های کوتاه مدتی نجات دهنده رو خواندیم. از بچه‌ای که ما همکارای ما کار میکنند همش کورس‌های نجات دهنده رو میخوانند. کوهنوردی، غواصی، دیگه کورس‌هایی که مثال برای آینده کسب ملکی خودش برام برداشتن، همین کورس‌های میخوانند. بسیاری ما همین آدمایی که شهروندانی که ما نجات دادیم در وقت غرق شوی و صدمه نقل داد. غرق شوی مثلا ما میگیرم یک حادثه شما وای میکنم که همون در آبانبار قیراقون وقتی که ما همین کشتی آبی که نوبرداری میکردیم، همین رفتی ساده بودیم که در وقت نوبرداری یک زن آبیرین داد گفته دونی دایران داد، یک مرد غرق شد شاورش. الات که رفته جا شده خودمون پرافته یک دست ما لات کنده، ما سپاساتین ژیلت و سرخوف که خودمون میکنیم، یک دست که دستش قیبدم گفته لات که برآورده بیرین بارورا من به چی هم هیجانش همین که همسرش وایک دوست دونی ماشین دیدم که 2 کودکی مایده داره، همین سایل دایره رفته که برای دامگیری اکون جایی که مان کده شدگی نمیدونن همونجا مان میکنن، ماشینشون رفته و بازی میکنن در نمیخه اولاد. اکنون همون حالت روانی آنها رو دیده خود شما چه حالت رو اثر گذراندید؟ مثلا چگونه حسیات در شما پیدا میشه و در همین گونه حالت هم حسیاتی نمیدونم شاید همدردی، شاید رحم و شفقت، نمیدونم چگونه احساسات فرا میگیرد در همین حالت شما رو؟ خیلی حسیات ما به فکرم اولین چیزی که با مفکوره شما میاد این تنها همون نجات بخشیدن همون انسان، جانی او رو خلاص کردن، نجات دادن دکیست. دیگر شاید وقتی که حالت آنها رو میبینید و فکر میکنم که همدردی هم پیدا میشه دکیست. خب مرحمت شما چه از کسب انتخاب کرده خود افتخار میکنید و فخری شما از چه است؟ کسب انتخاب کردگی خودم با خودم مخمول است. چون که همون 2008 باز اینجوری من کار فعالیت میکنم، کماندر گروه دوم دسته زامل مخصوص نجاتی ریاستم. کار نه است. 2008 یعنی 12 سال. بله. همین دوام 12 سال با هر گونه حالت ها شما بله همین اوضاع چخیلی که کماندر قید کردن، چخیلی که در نوار دیدید همون نوار هم هستیم. همین چخیلی که کماندر گفتن که ما رفتیم قطعی بودیم تو اونجونیم هر دوم کار فعالیت داریم. اکنون باز کدام حالت هایی که اثر گذراندید دوام همین فعالیت کاری خود بیشتر سخت در خاطر شما نقش بسته است و شاید همون سیمای همون شخصی نجات یافته را هیچ فراموش کرده نمیتونید؟ شاید مرحمت کمک کنید چون که شما همراه به فکر ما کار میکنید و میدونید کدام حالت بود بیشتر سخت در همین خاطر شما نقش بست. پیش نظر شما همیشه این شما مثلا همون وقتی که ما سر وقت با اون جایی که مثلا با ما مراجعه میکنم با ما خبری تلفنی میشد ما سر وقت اگه با اون جای حادثه رفتیم مثلا زنده سالم بروریم اگه همون روزه خوش با ما میموند. اگه اون روزه که مثلا ما وای نمیکنیم. خب یک سوالی برای من بسیار عجیب، برای همین نجات بخش شدن دلی نرم داشتن لازم یا اینکه برعکس؟ خیلی البته برای نجات بخش شدن دلی نرم داشتم چی؟ اگر بعضی حادثه ها میشود که اکن دلی نرم نیست سالی خیلی گرم سالی سخت گریدم فایده میکنه. وابسته از همون حالت؟ وابسته از رفتی حالت.
فهمو فکری من نبود. از آنی شما چه خیال و از روی همین گفته خود عمل میکنید مورد شاید شما رحمدل هستید و جای شاید سختگیری هم البته همون از روی گفته خودم میبینیم با موارد چه خیلی موارد باشد از روی موارد نگاه کار میکنیم. خب در کدام حالت شما رحمدل هستید رحمدل میشوید در حالتی که برای همین آدم سخنهای نقص باید بگیم که وای خودش چه خیلی گم در حالتی که بابا باید بابای ما دیل دیم در همین حالت رحمدل میشه. از سختگیری چی سخی در اون حالتی که باید یکم پریکاس کنی که اجرا کند هم جوز که گام میزنی باید هم پریکاس اجرا کنی. فهمو مرحمت شما چی خیلی کار پاکانه گفتم و پسیخولوژ شما در کار چون در چند حادثه‌ای که ما اشتراک میکنیم خیش تواری شهروندان ضرر دیده مثلا میگیم وادی زرافشان مثال فوندای رو که آروی دستور عمل آروی کاری فعالیتی ما اونجا درآمدی هم غواص ممکنه هم اونجا شرایطی کاری نیست که ما فعالیت کنیم هم میبیان خیش توارم مثال یا رو 200 شناسا تا 50 تا 70 نفره یا غرق میشد یا صدمه ناخلاده که هر کی میبیاد هر کی میفهمد که خیش توارش باید این کار کنه که باید این کار کنه که برای هم پسیخولوژ شدن نکنم هر یک مثال نجات دهندگان به من میگم که وقتی که جای حادثه رفتی مثال جای حادثه آن نظر گذارون حرکت کن که همین خودت همون یگان خیش تواری تو یگان آدمی نزدیکی تو همونجا رفته که همون برای خیش تواری خودت چخم مثال فعالیت میکنیم مثلا همون حالت رو در تن خود در تن خیش چون که ما میفهمیم مردم میفهمیم که مردم ضرر دیده همون وقت اند خیش توارش عادت بود دیگه یگان چیز دیگر لیکن بعد حرکت میکنیم که فهمونیم همون که تا یک فهمونیم نه چون که بعد یک روز میبینیم بعد 3 روز میبینیم بعضی حادثه ها میشد که همین خیلی جسدمون مییابیم مردم همون وقت به نمیفهمن همین حالت ها به حالت روانی خود شما هم میگن تاثیرگذار میشود مثلا خود شما هم میگن نمیدونم استرس میگیرید یا مثلا بعد کار به خانه وقتی میآید خود را چه احساس میکنید وقتی که همون صحنه نمیدونم شاید دهشت وزنین رو میبینید و خودتون چه تاثیر میکنه وقتی که ما سال 2000 سال کورس‌های نجاتی رو خوندگی بودیم معلم ما آرسی آمده بودن درس داده بودن همون جهان معلم ما یک نصیحت کرده بودن که وقتی که همین حادثه فوق‌العاده میشد یگان جسد میبینی یگان دیگه گپ کار میشد همون فکر وحشی فکر نکنم حادثه گذشت رفت وقتی خوردن وقتی خور رفتن وقتی خانه رفتن فکر نکن همون چیزی که آینده کسی در روی میشی همون کار شد گذشت برافت آیات برار همون چیزه تشکر سلامت باشید ما اینجا درباره حادثه های کمتر وزنین گفته ایستادیم حادثه های عجایب هم رخ میده ادامه فعالیتش کاری شما گفته میتونید مرحمت خیلی که شما قید کردید توغری مثلا هم سالی که مثلا من 12 سالی که کار میکنم ما نه اینکه با برف یخ آب مثلا شمال همی اکثریت خونه که مثلا ایتاجای حساب که اوشونه بلنده اوشونه بلند مور میبیاد مثلا با ما مراجعه میکنه ما میریم مور گرفته برآورده مثلا میبره همین حالت اگر همین هفته اخیر رو مشاهده کردم خودم که بسیارتر مراجعات میشود تحلیل کرده برایم در یک هفته زیاده 3 مرتبه الکی در آمدن مور با خانه های بلند آشیانه به قید گرفته شده است که ببخشید آشیانه چندم چهارمش هست سیوم هست نمیدونم با طریق درخت وای شده برآمدگی پیچیده برآمده ترساندنی نیستیم به هر حال آخرش آشیانه یکم بود عجیبش این است که امروز نجات بخشان ما تا حتی برای قپیدن مور بیرون کردن مور از خانه ها به این حالت های هم رفته از همون حالت اهالی را برآورده ایستادن خب میدونید وقتی که توسط همین تلویزیون برنامه‌های شبکه روسیه دیگر مثلا کانال‌های خارجی رو شبکه‌های خارجی رو تماشا میکنیم اینقدر مردم با نجات دهندگان نزدیک هستند باور میکنند با آنها حتی بسیار در حالت‌های عجایب حیاتی حتی خنده آور موردش شاید دعوت میکنند مثلا یک گربه‌چه یا سگچه در جای در میموند دعوت میکنند نجات دهندگان اومده او رو نجات میدهند و بسیار شهروند قناعتمند خرسند و منتدار هم هست و باز بسیار یک حالت‌های عجایب دیگر هم امروز با شما نیز شهروندان مثلا آدمان باور میکنند شما رو میشناسند با آنها همکاری میکنید با مردم بله خیلی که خود شاهد هستید وقت سالهای آخر اهالی با کمیته همکاری زیچ دارد
ҳамин моҳи гузашта буд ё ин ки 2 моҳ пештар буд ба гурӯҳи дуюми якуми дастаи махсуси дамал вақте ки навбардорӣ мекардан аз микроноҳияи 12 маҳаллаи 12 занг шуд ки ворид гардид ки ба нуқтаи навбардории раёсат ки дар ошонаи якум аз даруни чихел девор овози гурбача мебарояд. Баъд зуд фавран баромада рафтем. Баъд гуфтанд ки зинда аст, овоз мебарорад. Як шаби дароз бо овозаш дилхарош кардааст одамро. Баъд рафта аз ошёнаи 4 ё 5 буд. Поён нигоҳ кардем, намедонам дудбаро бошад вай, намедонам чӣ бошад. Аз ҳамон ҷо то ҳатто ки барои зинда мондани вай мо бо воситаи зарфҳои пластмассӣ бо банд хӯрок аввал додем, ба ҳамон гурбача хӯрок додем, гӯшту ҳамин хел чизҳои хӯрданӣ додем, шир додем. Баъд вақте ки фаҳмидем ки зинда аст, илоҷи гирифтан нашуд, барои он ки ҳамон пишакча вай ба надаромад, ҳамон зарфе ки мо тайёр кардем набаромад. Баъд дар ҳамкорӣ бо хадамоти коммуналии манзилу зисти шаҳри Хуҷанд онро бо воситаи вай берун кардем. Ҳамин асбобҳо ки чихел бурида ҳамон деворро канда ва ё берун кардем. Ин ҳодиса масалан ҳамин хел ҳодисаҳо ҳам бисёр шудааст. Ҳамарӯза ба раёсат занги телефонӣ мешавад. Маҳкам шудани дарҳои истиқоматӣ ё ин ки дар дарун калидро фаромӯш мекунанд ё ин ки кӯдакашонро аксаран монда берун мебароянд ки мебиёянд дар қулф мешавад ва бештар занг мешавад. Ва наҷотдиҳандагон аллакай ба таври автоматикӣ медонанд ки дар кадом ҳолат ба кадом автомашина раванд ва бо ёрии онҳо ба кӯмаку имдоди онҳо расанд. Ташаккур. Биёед якбора ҳаминҷо ягон рақами телефони худро гӯед то шаҳрвандон тамошобинони мо ҳам донанд, навишта гиранд ва худо накунад лекин дар ҳолатҳои зарурӣ ки касе дар ҳолатҳои шояд фавқулода, шояд мана ин хел ҳодисаҳое ки инҷо нақл кардем тез бо шумо тамос гирад. Албатта касе эмин нест аз ҳар гуна ҳолатҳои ҳаётии зиндагӣ. Масалан дар хориҷа 911 мекунем. Дар мо ягон рақамҳои ҳамин хел рамзӣ ҳаст. Рақамҳои умумӣ аллакай корбарӣ рафта истодааст ва ҳозира рақамҳои телефони раёсат 834 22 5 15 55 ва 93 880 28 57. Ва шабонарӯзӣ шабонарӯзӣ бале дар раёсат гурӯҳи навбардории шабонарӯзӣ фаъолият мебарад ва наҷотдиҳандагон омода ҳастанд ки шабонарӯз ба имдоду кӯмаки зарардидагон раванд ва ройгон аст. Ташаккур, саломат бошед. Анакнун як саволи умумӣ дирӯзу имрӯзу ояндаи хуб ҳамин кумитаро як бори дигар хотиррасон мекунем, ёдовар мешавем. Инҷо дар оғози барнома гуфтанд ки масалан солҳое буд ки техникаи корӣ намерасид. Имрӯз аллакай ин мушкилиҳо бартараф шудааст. Имрӯз боз чӣ хел мушкилӣ доред? гуфтаниам ки чӣ хеле ки шумо қайд кардед солҳои гузашта тақрибан 2 сол 3 сол пеш мушкилӣ аз ҳама мо дар он буд ки роҳи мошингарди Душанбе Чанок Хуҷанд аз дар вақти боридани барфи зиёд маҳкам мешуд ва то наҷотдиҳандагони мо аз ин ҷо раҳсипор мешуданд мерафтанд. Ин мумкин ки қариб 5-6 ё 7 соат вақтро мегирифт. аку имрӯзаро гирем дар худи ноҳияи айнӣ яъне марказе ки вилояти Суғдро бо шаҳри Душанбе шаҳр бо пойтахт пайваст мекунад. Дар он ҷо гурӯҳи зудамали наҷотдиҳандагон ташкил карда шудааст. яъне мушкилиҳое ки буданд пайҳам бартараф шуда истоданд. хуб, ташаккур. ба фикри шумо чи боз кадом монеаҳо пеши роҳи шумо меистад? кадом мушкилиҳоро бартараф кардан лозим то ки фаъолияти шумо боз ҳам бештар бошад? Марҳамат. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти кумитаи ҳолатҳои фавқулода, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳама сола заминаи техникии раёсат ғаниву бой гардонда мешавад. Инчунин ғайр аз он омода намудани мутахассисон. Аллакай мутахассисони мо пеш аз ҳамин сар задани офате ки масалан омад ба кулли кураи замин омад, пеш аз ҳамин пандемия, ҳама сола наҷотдиҳандагони мо, афсарони болаёқати мо дар хориҷа, дар курсҳои кӯтоҳмуддат, дар Академияи Федератсияи Россия рафта
такмили ихтисос мегузаштанд ва ғайр аз он дар маркази тайёр намудани наҷотдиҳандагон ки дар шаҳри душанбе дар кумита ҷойгир аст дар он ҷо такмили ихтисос мегузаранд дониши худро ғанию бой карда истоданд ҳозир кумита ҳам агар нигоҳ кунем таҳлил кунем кумитаи ҳолатҳои фавқулода масалан вазорати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи федератсияи россия ва азони мо ҷумҳурии тоҷикистон он кадрҳои норасогие ки буд аллакай мо метавонем ки гуфта аллакай мо расонда истодаем имрӯз мо наҷотдиҳандагон мерасанд кифоягӣ мекунанд онҳо зиёд аст барои он ки дар ҳолатҳои ҳар гуна ҳолатҳои фавқулода хуб фавран барои чи не аллакай кӯҳнавардон ғайр аз он ғавосон ҳама сола такмили ихтисос мегузаранд ғайр аз он аттестатсия мегузаранд ва дорои шаҳодатномаҳои наҷотдиҳӣ мебошанд шумораи ғавосон ҳам кифоя аст ва то ҳатто ки хоҳишмандон барои ба кор қабул шудан то ҳатто ки номнавис карда монданд ки вақте ки ҷой холӣ мешавад мо омода ҳастем ки дар раёсат хизмат кунем то ҳатто ки мегӯянд ки ба мо фарқ надорад ки мо дар кадом кунҷи тоҷикистон набошад ба хизмат омода ҳастем ҳамин касро ноил шавем шуд ташаккур саломат бошед марҳамат мушкилоти кори худро касби худро дар чӣ мебинед ман шахсан дар касби худам дар кори худам ягон мушкилот намебинам чунки ки ман ин касбро худам интихоб кардам айни ҳол масалан кори мо ҳозир ман рости гап гӯям соли аввал аст ки ман дар кумитаи ҳолатҳои фавқулода кор мебарам ҳозир чӣ хеле ки медонед баробари дигар давлатҳои осе миёна дигар давлатҳои аврупо дар тоҷикистон ҳам касалияи коронавирус сар задааст мо ҳозир асосан кори мо карда истодем мо безараргардонии ҳамин кӯчаҳо даромадгоҳи хонаҳо ҳаминҳоро карда истодем ҳозир кори аввалин дараҷа баъдан бо ҳамн чӣ хеле ки тариқи телефон занг мезанам барои ягон хел наҷотдиҳӣ баъд мерем ва корҳоро мекунем ҳамин хел аз ин пеш дар куҷо кор мекардед шумо аз ин пеш хайр акнун ман боварӣ дорам ки шумо аз хурдсолӣ орзу намекардед ки наҷотдиҳанда бошед ё дар хурдӣ ҳам масалан ягон ҳамсояҳо дигар кӯдаконро аз ягон ҳолатҳо наҷот медодед ҳамин хислатро дар худ аз хурдӣ эҳсос мекардед хай ҳамин хел як ман не ҳама ҳамин хел хай шумоям масалан ягон чия бинед ҳаракат мекард агар тонед агар наҷот медиҳед ман ҳозирам барномаи идона гуфта оғоз кардем ҳарчанд ин барномаи идона аст лекин шуморо саволборона карда истодем касби шумо наҷотбахшӣ бошад аз они мо журналист мо ҳатман бояд савол диҳем ва пурсем саломат бошед оянда барои ҳамин хуб рушди ҳамин соҳа ҳамин самти фаъолияти худ боз ягон пешниҳод дошта бошед мо мешунавем чунки шумо хуб медонед ҳамин соҳаро кори худро барои пешрафти соҳа бояд мутахассисо ҷавоно ҳаракат кунанд ки ҳамин касба нағз омӯзанд одам барои як ҷо ба кор рафтан ҳаракат кунед ки барои рӯз гузарондан не барои кор омӯхтан ҷавонон бояд кор омӯзанд аз калонсоло аз таҷрибадоро таҷриба гиранд ки таҷрибадоро то охир намеистанд таҷрибадоро меранд бояд ҷавоно таҷрибаи собиқадорои таҷрибаҳои калонсолое гиранду оянда пешравӣ соҳа пешравӣ кори наҷотдиҳандагон дар дасти ҷавонон аст ҳамин орзу чӣ хоҳиш мекунам ки ҳамин ҷавоное ки ба кор мебиёнд ба кор барои наҷотдиҳанда дохил мешаванд касби худро дӯст доранд малакаи худро баланд бардоранд соли 2013 буд вақте ки нав ба кор қабул шудам як ҳодисаи фавқулода рух дод ки аз ошёнаи чорум як кӯдаки як 6 сола буд 7 сола буд ё ки аз он ҳам калонтар бошад казирок мегӯянд кондитсионера болош буд дар мондагӣ аз ошёнаи чорум сеюм фаромадагӣ ва наҷотдиҳандагони мо фавран ба сӯи он рафтанд ва ба ҷои ҳодиса сафарбар шуданд дар ҳамон ҳолат прапорщик ҷолиф муҳаммадсафо аз ошонаи чорум аз поён бачаҳо наҷотдиҳандагон ҳамсӯҳбат шуда истоданд ва ҳамин прапорщик ҷолиф муҳаммадсафо аз ошонаи чорум аз болои бом ба чорум фуромада ҳамон писарбача кати суҳбат гузаронда вай тарсидааст ҳамон худованд нигоҳ доштааст аввалаш ин ки зиндаву саломат дар ҳамон ҷо дар мондааст ва вайро ҳамин чӣ хеле ки мо гуфтем равоншинос ҳастанд барои натарсидан агар тарсад масалан дасташро сар доданаш мумкин аст ва поён ягон кас нест ки вай наҷот диҳад танҳо занҳо буданд ва ҳамин ҳолат буд ки фавран вай кати суҳбат гузаронда ҷони вайро наҷот додан чӣ хеле ки гуфтед ҷаҳаз аст ҳамаи техникаҳо ва ҳамон норбонҳое ки дар филмҳо мебинем шукрона хушбахтона ҳаст дар раёсат як не 3 норбон дорем ҳамон норбонҳо боло мешаванд ва тариқи ҳамон норбонҳо
همون پسرک رو نجات دادیم و خوشبختانه شاید که الکی ممکن که کلونه کرد 8 سال گذشت از اون حادثه هم خیلی حالت ها میشون. فهمم. طوری در آغاز برنامه هم گفتیم پیش از همه سمت فعالیت شمایان بهری اول پیشگیری همون حالت حادثه ها روانه کرده شده سپس مثلا نجات دادن درست اکنون وقتی حادثه های طبیعی یا حالت های فوق العاده میشد مثلا فرآمدن ترما و سیل شما حتما مردم رو شهروندان رو پیشکی آگاه میکنید در همین مورد با کدام سرچشمه‌های معتمد شما همکاری میکنید که شهروندان رو هشدار میدید که آنها احتیاط باشند یا از رفت و آمد توسط مثلا همین عقب خودداری نمایند پیشکی آگاه میکنید که با کدام سرچشمه با کدام مخص همکاری میکنید مثلا کمیته امروز با همه مثلا وزارت و کارخانه ها تشکیلات ها همکاری میکند همکاری زیچ به راه مونده است از جمله با اگنسی آب و هوا شناسی حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان که علاقه زیچ داریم همه روزه مثلا وقتی که از آگاه شوی مثلا تغییریابی وضع آب و هوا با کمیته برقیه ها وارد میشوند و فورا از کمیته با نقطه های نبرداری ریاست برقیه های آگاهی مثلا تغییریابی وضع آب و هوا گرم شوی سرد شوی باریدن برف و آمدن سیل همه این فورا وارد میشوند و از ریاست علاقه ما به طور اتوماتیکی با مقامات های اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه ها و توسط واسطه های اخباری عامه به اهالی میرسانند. چون که من میدونم که مردم به شما باور میکنند در کوچه ها هم حتی شما را شناختند و با شما هم صحبت میشوند و پیشکی فهمیدن میخواهند که وضع راه یا آب و هوا چگونه خواهد بود درست بله چون که از سال 2016 این طرف ریاست باز هم با واسطه اخباری عامه یعنی که بخشی کار با جامعه تاسیس داده شد و خوشبختانه اهالی علاقه همه روزه وقتی که برای سفر میبرند اکثریت اهالی هستند طبقه اهالی که زنگ میزنن به نقطه نبرداری که وضع حالت راه چه خیلی است ما عزم سفر داریم و فورا نبردارانی ما خبر میدن و هشدار می‌نمایند. خب اکنون کسب من نجات بخشی من بسیار میخواستم در فرجام برنامه با پهلوهای مثبت و منفی همین کسب انتخاب کرده خیش اون نفرانی را شناس کنید که خب در انتخاب کسب اندیشه دارند رفت و اگر همین کسب شما را انتخاب کنند آنها حتما باید کدام پهلوها را به حساب گیرند پهلوهای مثبت و منفی همین کسب شمایان مرحمت مصلحت دید یکم دل یک کس گرفتن تونستنش در بعد چقون شدنش در کار از سختی نترسیدنش در کار این نجات دهنده های ما وقتی میشد هفته ماه خونشون نمیبیان مهنت میکنند وقتی که یک آفت میشد یک ترما میفرود یک جو سیل میبیاد از خونشون برآمده میرند یک هفته 2 هفته نمیبیان همه پرتوقت شدنش در کسی که همین کسب انتخاب میکنند لیکن جهت های مثبت مایکی همون یک کار یک آفت زده و یاردم کنید یک منفعتون رسد بعد از کار که بود شد و بهره برد خرسند میشید زندگیتون تین میشه تشکر مرحمت شما چی مرستیت در تا که دونسته راه خود را انتخاب کنید آینده برای پیشروی سمت کمیته حالت‌های فوق‌العاده برای نجات‌دهی نجات بخشی با جوانان تکیه داریم و همین را گفتنیم که یکم درجه باید چست چالاک باشند از جهت سلامتی و از جهت دانشمند و وطن دوست باشند و اینچنین رحمدل باشند. این کار هم پاسی بلندی دارد خیلی که در حیات پاسی بلندی دارد کمودی دارد پاسی بلندی دارد هر یک وضعیتی که میشد که اونجا بعضی مثال نجات دهندگانی که کار کردن رفتن مثال با نام میبیان فکری خیلی گویم ترس هراس دیگر این پاستی بلندی خیلی که من گفتم طاقت کردن در کار این همش گذرون یعنی راهی که انتخاب کرد حتما به همین خب راهش استوارانه باوری داشته باشد به خودش صادقانه وظیفه خودش اجرا کند ناز میشه کارمندی که برای ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع رژیم دولت سوخت به کار می‌بیاید باز یک شاخش همین است که هم دکتر باید باشد خیلی گفتگی بودیم هم باید روانشناس باشد هم معلمه باشد برای که در رفت کار ما به همه کارا ما دچار میشویم
کار می شود که باید که در آنجا دکتر باشیم، کار می شود که در آنجا پسیکولوگ شدن مادر کار می شود که در آنجا باید که معلمه باشیم، با اهالی کار میکنیم. من همین چند شاخه طلبات انمی کار ما هست. аллакай тӯли 8 сол аст ки бо ҳамин афсарони болоёқат, бо ҳамин афсарони пуршараф содиқона хизмат карда истодам. ҳаминҳоро мебинам дар вазъият масалан мешавад ки наворгирӣ мешавад, масалан дар рафти фаъолияти кориам мебинам дар филмҳо вай ҳастанд, қаҳрамони филмҳо. лекин ҳамин бачаҳое ки масалан наҷотдиҳандагон, афсароне ки ҷони худро дариғ надошта, ҷони аҳолиро аз ҷони худ боло медонанд. аввалан мегӯянд ки ҳамон нафарро мо наҷот диҳем, баъдан мо вақте ки ҳамонҳоро наҷот медиҳанд, масалан ҷош мешавад ки дар тарма моҳҳош кати монда рафтанд, лекин ноне ки дар дасти худ доштанд бурда аллакай вай аҳолива метиҳанд, мардума метиҳанд, кӯдакони вайёра худошона гирифта оварда наҷот медиҳанд. шумо чӣ ягон савганд ёд мекунед ки масалан ба ҳамин вазифаи худ наҷотдиҳанда? бале, савганди ҳарбӣ қабул мекунем, савганди наҷотдиҳандагон ки ҷони ҳамон нафарро аз ҷони худ боло донистанд. ва ин аст ба касби интихобкардаи худ содиқ будан. фахр мекунам ки бо ҳаминҳо хизмат карда истодам. саломат бошед, ташаккур. анакнун меҳмонони азиз, албатта шумоён ҳамон инсонҳое мебошед ки одатан дар ҳолати ночорӣ, дармондагӣ ба ёриву кӯмаки эҳтиёҷмандон мешитобед. бо ин амали худ на танҳо бехатарии аҳолиро таъмин ё худ ҳодисаҳои нохушро пешгирӣ менамоед, балки савоби бештарро низ соҳиб мешавед. дар маҷмӯъ касби худро шумо аз ҳама бештару беҳтар ва хубтар ҳам медонед. боқӣ ба ҳамаи шумоён ман сиҳат саломатиро орзумандам ва аз ин баъд танҳо аз хабарҳои хуш мардумро огоҳ намоеду аз натиҷаи муваффақонаи ҳодисаҳои фавқулода ки касе аз он эмин нест моро огоҳ созед ба шумоён барор мехоҳам. то барномаи дигар тамошобинони азиз, дар паноҳи худо бошед. барои иштирокатон ташаккур. хайр. дар фарҷоми барнома мо мехостем ки миннатдории роҳбарияти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодаро ки дар самти пешгирӣ ва огоҳсозии аҳолӣ ҳама вақт шумо сари вақт бо мо ҳамкорӣ мекунед ва бо воситаи сипоснома мо мехоҳем миннатдории худро баён намоед. Ташаккур.